Daitor Moniram Langni Auditorium Horalong Sas Hatikaran Amai ke Padupon Central Pen Nangkapingkhat Bharatiya Janata Party Pen Alongting Constituency Longta Mandar Committee Sas Hatikaran Lapen Board Committee Tuapan Arpukachelar Asai Kedengpon Lason si Lakhain Korotrok Duar Baguri MEC Constituency Angkang Daitor Moniram Langni Auditorium Horalong Pini Arpukachelar Asai Kedengpon Labang so mai long kachetong dun lake Madhuram Lekhe Handloom and Textile EMKAC Sarkoi Rongphar Vice Chairman Duar Baguri Constituency Sinjoy Teron BLCC Chairman Nilip Development Block Sunaram Singh na Duar Baguri Mandar President Lapen Board Committee President Secretary Tum Chetong dun Lapen lapu ningke theke Renuya Kurinangji Organization atum asonsi nilitum ta klempon nang kokluputa EM Madhuram Lekhe pen pherangkia thengno ningji pon pen ke kikanga dong along handloom training center along night chukidar ta avilang nilitum advertisement ta pi adlo lapen October pen lo interview ta kokluputa EM Madhuram Lekhe pen pherangkia thengno thanpon Lapen ke Ladakh Lokera Tuma Phana Matsi Night Chukidar ke Pipon Poputa Rara Theng no Than Pon Daklo News Tech Report Karbianglong TV9 News Pamu heta ne tum party tumang bong ta no ta nili solam me thana lo Ladakh nili chuke damtang nang chi humri lo Lapen ke Ladakh ke do dim ta me pinan ka siksak do la sia sap so ta nili hola sur lam chak pitikang lo tangka thik pipon lo pula so teng pen nili akam ta non paklem lo Lapen ke Ladakh night chukidar enudo alang li bange avek der lo asila sodim bangta nili tum interview pakol elo advertisement pa pier la non interview call de lo bute la soning kanang bong hoitu November ang bong nili dara posting po lage nili tunge local first preference ke merit basis lang po Ladakh adu gawe choklim do plong te lage definitely lage local silong po local opong te ke doge thaka dim ta me chite bohat po joy ke po lalo